Su. Hu. Cu. Hu. Cu. Hu. Cu. Hu. Cu. Hu. Cu. Hu. Cu. Hu. Benida iya deh, Man. Paloros, Man. Ulang boleh, Man. Hu. Cu. Hu. Cu. Hu. Cu. Hu. Cu. Hu. Dede iya, Man. Setiap hari kaki lah lulus. Marabis yang kok kaki tambah na ilmu kanuragan. Iya mayu ki. Baik, Man. Siap-siap ngeduk ke kaki. Bis, Man. Mari, Man. Gusman, setetang ilmu kanuragan letorona kida kaki kapi. Keng saya nggak mati. Engkau mesti ada kaki. Cek guna akidak bareng kacuba. Tapi guna akidak bareng kabagus ya. Iya ki. Ya, Man. Tuli kaki lah mulai. Iya ki. Sing kok mulai yo. Ya. Aku tuh coba ilmu si beri kiyo yo. Montai coba tak temu puan pun. Bener yang koro. Ke coba kare. Kak. Kaki mete nyaman si koro ko anong idina. Arap, balik. Cering di di tempatku. Ya banikin mana kak? Ini nari pun datang kawas yun. Mulai kak. Muntangan lihat kaki mayo carog bisengko. Iya, Le. Saya kok galian, Le. Kok mana cara rugi kah kita kok mati, Le. Fulion. Gagal kisahnya jelet angin mo. Pakai untuk pak karyan si tako. Sajian penasaran sing kode tangin. Alhamdulillah. Ya level jar salako. Tak ada yinari apa menurut di ilmu. Cuk nyari amuso leka pakai macam ngajak malah. Wah bodoh yang nekupes. Ada kesempatan. Mana bisa cerita? Oke, we cula-cing datang pe saya cering kora ko Sarah. Betul ke panjo. Kata bang saya regala kaki, saya kau suka carok. Tadi kaki mele carok gitu. Kata buang besi aja bagi ke sengko. Ulah kaki kenta tahu. Cuk sengko remore de kiyo yon. Letak milih orang siapa, Cong? Masih dia banget sih. Orang de tadi pagi dah rumah kero. Ya. Thank you. Tuh, saya nak guru mat, lagu majago, omat tua.
Ikaw pala na tang guru ka kire. Lah kabar lah cong ide khu dah cong ya. Sadin tak ki mundur. Tuh. Ki Beda apa kaki mikan aku le cong. singko ito koloreng ki Mik tuloy to kolore nga apa kaki cong. singko di terongat si tang elmo si beri kaki ki kutaw orang sayet te pasti tekian bereng tang elmo ki Titi ilmu si beri sengko bi kaki kebayan mainan ya cong. Engko kan lah pernah ngucap dek kaki cong. Kuna aki ilmu jadi bareng ka bagus ya. Apa? Bi kaki mi kebayan setes ya. ya cek singko kentronya jelek ki Oh, Ren cong, lebih baik ngalak mabe daripada ki mati ki kata kaki. So, ala cong, yang terselangi iki pakun bedelangi oleh. Ilmu pun dia ki ya cong. Meki bi kaki leka andi. Ki pakun bedeki ya orang si andi. Selebih teki daripada ilmu na kaki. Titi kaki cek bang masombong. pas dem mereka tak boleh sakit na singko ya ki Ya mung dia je cong, lapa cangkak. Mung sengko semelis, tak paharnya ki ya sengko. tak rupa serengan di guru pakai tak keningan dah lagi